Assalamu alaikum ардактуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2021-жылдын 29-январы болуп калды. Биз Кадамжай районунун, Баткен областынын Кадамжай районунун Халмия мал базарында турабыз. Бүгүнкү баалар кандай болот? Биздин канал менен чогуу акырына чейин көрүңүздөр. Бүгүнкү жума күнүңүздөрдү Аллахым берекелүү кылсын. Күнгө жума чыгарылышыбызды баштадык. Лайк басып бөлүшүп коесуздар. Чыгарылышыбызды ушул кунан менен баштадык. Бүгүнкү чыгарылышыбызды бул кунан баа болуп жатат. Базар 60 000 сом баа берип жатат учурда. Төрт такасы тең бар, кашкасы бар, кунан. Бул бие сатылыптыр. 68 000 сомго мына сатылып кетти. 5 алтын тууган бие экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай өспүрүм жакшы сындуу кулун турат бул жерде. Кулун издегендерге артыңкы эки туягы сол туягы экен алдыдан көрүңүздөр. Тиши менен кулун тишини буза элек, жашына жете элек өспүрүм кулун экен. Баасыны 140 000 сом деди. Не, ноокаттан алып келинген беле? Кашкасы бар экен. Базар канча берден буга? Базар алып Базар баа бере элек. Бирок сыны жакшы экен, моюндары, көкүрөктөрү дагы келишкен кулун издегендерге баасыны 140 000 сом деди эси. Эми телефон номерин дагы калтырып өтөм. Кем болот дем одон, Кем болот, кем бар. 9 айлык кулуна. Телефон номер 71 менен 0771 менен 53 43 19 номер менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчү. Кулун ушул жерде азыр баа болуп жатат. 70 000 сом карыдары сурады. Эркек кулунбу? Эркек кулун 6 айлык. 6 айлык. 6 айлык эркек кулун ноокаттан алып келинген экен. 55 000 сом кеми бар деди бул кулунун баасын. Базар канча берден буга? Баа бердиби? Berishdi tarqaldi. Qancha berishdi? Yopish savdo bo'lgan yo'q, aytib ketishyapti. Жакшы кызуу соода боло эле экен, Телефон номерин калтырып өтөм, кулунун издегендерге ээсинин 0558 менен 42 18 номери менен байланышсаңыздар болот. Артынан да мындай көрсөтүп кетейин. Бул жерде 5 кашка ат турат, 4 туягак кашкасы бар экен. Жашы 4 жашта, жаңасы. Жаздан 5ке чыгат экен, уже 5ке чыгып калыптыр, мындайча айтканда. Баасы канча мунун? 150. 80 berishdi. 80 000 берилбедиби? Жок. 80 000 сомго берилбеп турат. Не сорам, улакка чабылган, не кылынган эми бул? Же иштетилгенби? Жок, минилген. Жөн эле минилгенби? Жөн эле минилген экен. Ээсинин телефон номерин айтып өтсөк, ушундай ат издегендерге. Номери 77 0777 bilan менен 21 94 31 номерине байланышсаңыздар болот. Буту колу, туяктары таза экен. Ургачы байтал, ургачы тай экен. Баасы канча мунун ургачы тайынын? 55 000 адам. 55 000. Базар канча берди? 40 000 berdi. 40 000 берилбедиби? 40 000 сомго берилбептир кулун. Мына өзүңүздөр байкагандай колго аябай жоош байтал экен. Канча айлык эми бул? 6 aylık da. 6 айлык. Телефон номерин да калтырып өтөм мында.
Telefon nomeri 0509 0509 69 69 25 nomeri menен ээси менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Бул минилип үйрөтүлгөн тай турат бул жерде. Канча жашы мунун, жашы кандай болуп калат? 1,5 жашар, полторашка экен. Баасы канча мунун? 1,5 жашар, даяр, минилип үйрөтүлүптүр. Бул тайдын баасынын ээси 70 000 сом деди. Полторашка экен жашы. Телефон номериңиз барбы? 0771 менен 01 08 07 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот. Полторашка өспүрүм минилип даяр үйрөтүлгөн тай издегендерге. Бул кунан тууралуу да маалымат алабыз. Жаш кунан 2 жаштагы кунан экен. Минилип үйрөтүлгөн ээр токтот, Минилип үйрөтүлгөн ээр токтот экен. Така кагыл эле экен бирок. Така кагыл элек. Баасы канча эм? 80 000 сом кеми бар экен баасы. Ээси менен байланышам десеңиздер, ушундай бурул түстөгү өспүрүм тайларды издесеңиздер, ээсинин номерин да калтырып өтөбүз. Российский номер, WhatsApp российский. WhatsApp номерин калтырып өтөм, российский, жазып алып чалсаңыздар болот. Коду кандай болуп калат? Плюс 79 69 086 96 95 ээси менен WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Колго жоош эле? 80 000. Колго жоош экен, багасын 80 000 сом кеми бар деди ээси. Бул жерде эркек кулундар турат. Жууна 85 000 сом деди бааларын. Экөө тең эркек кулундар жашына жетелек. Ушундай кулун издегендер 0552 менен 88 06 87 номери менен байланышсаңыздар болот. Кара байырбы? Шердин эле? Кара байыр өспүрүм кулундар. Жылкы базардан эми бодомалдардын катарына өттүк. Бул породасы кандай таасир мунун? Аңгус. Аңгус тазабы? Таза болса керек. Аңгус породасында экен. Канчаны тууган уям бул кунажын? Экинчи карын азыр боозбу? Бооз. Азыр бооз экен. Канча деп атасың муну? 100га бербедик. 100га берилбеди. 100 000 сомго берилбептир. Өзүңүз канча деп атасың? 140 кем бар. 140 000 сом кеми бар дедик. 100 000 сомго берилбейт деди. Абердин аңгус породасындагы уйларды издегендерге. Кайсы канал бу? Ушундай уйларды издегендерге, порода уйларды издегендерге 0779 менен 165534 ээси менен байланышсаңыздар болот. Эскерте кетебиз. Базарда 100 000 сомго берилбептир учурда. Экинчи туума, экинчи карын. Бул саан уйдунда маалымат алабыз. Канчаны тууган уй? Канчаны? 4-чү? Канча деп атасың муну? Эркек пургашы торпогу. Баасы канча экен уйдун? 82 000 болду. Бербедиңиз. 82 000 сомго берилбептир. Сүтү кандай сүтү? Сүтү. Канча сүт берип атат? Sütünü bilmem aldım ben. Alındыбы? Мына саан уйларында бааларын билип кете беребиз. Канчаны тууган уй? Желин чоңу экен. 5-чиси. Жаңы эле туудубу? 3 gün var. Эми баасын канча деп атасыңар мунун? 82 kıldı bozar. 82 000 сомго берилбеди. 82 000 сомго берилбептир. Азыр желиндерин дагы көрсөтүп өтөм. Бул бооз уй экен, жанаша бир адамдын уйлары экен. Бооз уйдун баасы канча эми? 88'e berben. 88ге
Ekинчисин жаш экен да бул. 88 ming so'mga berilmedi dedi. Boz uydu. Boz uy, sağan uy degele modomalların katarında жүрөбүz. Ушул сатылыптыр да азыр, 96 mingге. 96 ming so'mga berбей жатат дейт бул жак. Жаш кандай экен мунун эми? Yetti buqa. Havas turadi. Sizga islom akam keladi turadi. Bul buqa bağı ol jatat. Qancha urutasiz buqa? Qancha urutasiz? 86. 86 ming so'm. Bozor surab jatat ekan buni baraka deng deb ушул жерде сурап турушат. Bul buqa 110 ming so'mga berilib turur shunda. Hozir jetmana da qaytar повторно qilamiz. Siz aytasizmi? Jash qanday jashi? 3 yashar. 3 yashar. Bo'ptiradi. 110 ga berbedingiz. Ne amanat bu? Moskvada balam ko'radi dedi, balam qidadi. İşlasini 90'ga satib berdim param. Şerigini mi? Şerigi 90 ming so'mga sotilibdir. Bu 110 ming so'mga berbedingiz. Bu iki buqa satılıptır. 122 ming 500 so'mga. Qara buqa 57 ming so'mga. 57 ga berilmedi. 57 ming so'mga berilib turur shunda. Bu erkek torpaq buqa satılıptır. 44 ming 500 so'mga. Yemi mına jaş torpaqtorдун қатарына келип калдык. Мына эркек torpaqtorдун бааларын билип өтүп кетебиз. Канчадан экен булар? Bunlar alın 65'er. Juunabı? Juuna 65 ming 500 so'mga juuna alınıptır erkek torpaqtor. Erkek torpaq 33 ming so'mga alınıp baylanıp. Yemi bu biraz çoğunraqtar ekan. Bunlar qanchadan ekan? 45'te kan var. 45 mingden kemi var. 45 ming so'mdan kemi var dedi uşul erkek buqalarda. Torpaq qancha ekan uşul erkek torpaq? 26'a verilmez. 26 ming so'mga berilmedi. 26 ming so'mga berilibdir. Buni aralab tartib tavaz bozorda. Bunisi qanchaga berbedingiz? Bu da erkek. 27. Ha, urgaçı o. Nasıl urgaçı? Biri erkek. Bu yerde kiçine torpaq turat. Ne urgaç torpaq bu? Erkek. Qancha geldi ama şu kiçine torpaq bozorda? 20'ga. Siz qanday nima? Boşqa var. 20 ming so'mga berilmedi uşul. 20 ming so'mga berilibdir buna. 22'ye olsa veririz. 22'ga berildi. Oya magazin sena bahası. 22 ming so'mga beremiz, 20 ming so'mga berilibdi dedi. Bozordagi eng kichine torpaqtor desek da bo'ladi. Эми бул torpaqtor, tizilgen torpaqtor тууралуу да маалымат алсак, эркек ургачы булар. Ургачы. Баалары канчадан эми булардын? Az канча берди? 57 ming so'm. Juunabı? Bul eköne, birinchisi bul eköne 57 ming so'mga berilibdir. Özüңüz kançadan da atasiz hem bunların bağlarını? 65 kam var dedim. 65. Hem yine tartırırsa düşündüm. Anınızga akça berişerler. Tutamda? Men betim tartmayla qo'yadi olsa. 65 ming so'm juuna kemi var deptir. Mına urmatı görüşülür. Uşular 30-35 ming so'mda unun tegeregindegi urgaçı torpaqtor eken. Ya bunun bağısı kança? Bu kança geldi? Erkek urgaçı bu. 25'e geldi. 23'e geldi. 23'e?
23 ming so'mga berilmedi. 25 ming so'm deb turadi. Erkek urg'achi bu. Urg'achi tarpoq. Ha, bu tarpoqlar turalda ma'lumot alsak, bu kichinalar urg'achi erkakmi? Bahası qanchadan ham bular? 30 ming so'mdan kam var ekan bu erkek tarpoqlarning baholari. Bu tarpoqlar turali ma'lumot olasiz. Erkek urg'achi bular. Uchovi teng urg'achi. Qanchadan da o'tasiz shularda? 20dan. 20dan. Urg'achi tarpoqlarning baholarini 20 ming so'mdan kam var dedi. Bunun bahası qancha ekan? 40 ming so'm. 37 ga berilmadi bu. 37 ming so'mga berilibdir. Bular turalda ma'lumot alsak, Gunajimmi je buqavi bular? Gunajim. Baholari qanchadan? 32dan? 32 ming so'mdan berilibdir o'shanda bular. Gunajimlar. Bu gunajimlar qanchadan ekan? Bu gunajimlar 33 ming, 36 ming. Birinchi turgani 33 ming. Keyingisi 36 ming so'm. Qanchadan berbedingiz ham shularni? Shularni shoqa bermay turamiz. Ha, berilmedi o'shalar. Aytgan bag'ingizga. Shuna qo'shsa berasizmi, yo tuzukroq qo'yish kerakmi? Shuna qo'shsa beramiz dedim. 33 ming, 36 ming so'mga berilibdi dedi. Yemi buna qo'y bozorga keldik. Aylanib yurib, ushul urg'achi qo'ylar olinibdir. Erkek qo'zisi bilan birosin 322 ming so'mga olinibdir. Arırak qo'ylar ekan, biri bo'z. Uloq qo'y bo'z ekan. Bu qo'zlu qo'y so'raganlarga qancha ekan shu qo'zisi bilan bu qo'y? 13 da o'tir. Kamim var. 13 ming so'm. Qo'zisi erkak urg'achi uni. Qo'zisi bilan 13 ming kami var. 13 ming so'm kemi var ekan qo'zisi bilan. Bulchi bul. Buchmaning bahsi qancha ekan? 14 ga bermedi. 14 ming so'mga berilmedi bu buchma. Men topmaylam. Bu qo'zili qo'yning bahsini bilasiz? Shuni qo'zisi ham? Ha, 16 bo'ldi. 16 berilmedi bu. 16 ming so'mga berilibdir. Cho'ng qo'y ekan-da bular. Cho'ng qo'y. Qancha tish qo'y ham? O'rta tish. Cho'ng qo'chqor izlaganlarga mana bu yerda cho'ng qo'chqor turadi. Qancha ekan shu muyuzli cho'ng qo'chqor? Bahsi 30. Qanchaga berilmedi? 24,5. 24 ming 500 so'mga berilibdir shu qo'chqor. Bunisi-chi bunisi? Bu jomon uzun ekanmi? Ikkovi shunday turadi. Üçüğün 24 çarından vermediniz mi? Üçüğü 24 ming 500 so'mdan berilibdir şu qo'chqorlar. Üçüncüsünü daha ko'rsatib o'taman. Bu yerda da cho'ng qo'chqor turadi. Qanchada o'tasiz buni? 35 ming bo'ldi. 35 50 mingda o'tasiz. 35 ming so'mga berilibdir. Ha. 35 ming so'mga chiqibdir. Afganskiy parodada qo'chqor ekan. Qo'yda 2 yil qo'yda yurdi. 2 yil qo'yda yuribdir. Hem bu yil almashtiratgansiz 2 yil yursa, almashtirgan uchun o'shaga satdasiz. Almashtirilgan uchun satilyaptir. Afgan qo'chqori. Yemi bo'lsa buni erkak qo'zilar bular. Qo'zilar so'rama, shu qo'zilar 7 ming so'mdan berib aytasiz. Bu cho'ngdorini-chi? Cho'ngdorini 13 dan bo'ldi. 13 dan. Qaysi kanal? Boshqa var. Bozordagi bugungi baholar, hurmatli ko'ruvchilar. Ular ham so'yishqa ekan-da, ular. So'yishqada boqma. No, 13 ming so'mlik qo'zi qo'chqorlarning
Quyruqlarını da görsötüp ötüm. Bu kança eken qozu? 11 de otam. 11. Kançaga berilmedi? 9600 kıldı abi. 9600 serkek mi? Kıçma. Ha, bıçma o. Bıçma eken. Yemi eçkilerin bağlarım bilse. Kançadan eken eçkiler? 5000 somdan. Tekiller eken bunlar bardığı 5000 somdan. Kemi var dedi buların. 14200'ge bermediniz. Serkeler mi? Kısır eçkiler eken. Eti жақсы eкен de bular ne? Soyuşqa жақсы eçkiler eken kısır. Ulaqtardın bağları qanday eken hem? Bularda 3300'den beri veriyor. 3300'den 3300 somdan bu ulaqtar berilibdir. Balalı eçkiçe ulaq mı? 6,5'ga 6500 somga berilibdir ulaqtı eçki. Uçaktan alıp gelgenbizde işte de. Kulağı uzun ha. Çıkarıp koygun, ana kulaklarını qara. Bu Pamir takası kança eken hem? 30 ming. 30 ele değil mi? Kançaga geldi? Bul hem uruqtuqa o. Kötörбей ta uruqtuqa. Eki öten Davay mana jönökeyle. bul jönökeyle. Kısır eski 6200 geç. 6200'ge kısır eçki çıkıptır. Bu kançaga kötördim Pamir takasını. Benim de anladım. Senin ayarını çıkılayım mı? Sırayla okulup. Moydun yakış suyuyorsun ya. Koy koy. YouTube açık. Pamir'din tekesi. Ha ne diyeyim videoda oluyor. Bak dedirip koysam. Bul eki ulaqtı 4800 som verilibdir. 2400 somdan tura geletken aşanda. Qozu qoçqorlardan da qozulardı suragan. 7,5'dan kançadan berilmedi mi şular? 62'den berilmedi buna. 6200'ge o. 6200 somga berilibdir qozu qoçqor. Bularçı? Ne boz koy bunu eko urgaç. Bunlar 7,5. Toktular. 7,5. 7,5'dan qozuların bağlarını suraganlarga. Bul boz qoydun bağız kançanda? 10.000 kamı var. 10.000. Bulça? O 7,5. 7,5 ming qoçqor eken. Muna urmatlı görüşçüler, sizler menen bugün Halmiyon bazarındağı bağlar menen tanıştırıp öttük. Kızmatda men Rasulbek boldum Oşqor kanalından. Bizdin kanalga kattal elek bolsoңуздар, kattalıp koyuңуздар, kommentariy kалтырыңыздар. Sizler aytkan boyunça tartıp berişke hareket kılabыз. Bunajın 45 ming so'm alınıptır. 34 ming so'm uşul urgaçtırıp alınıp ketdi. Koylar aşanda kançadan satıldı bular? 19,5. 19.500 so'mga buna koylar satılıp dureko. Hurmatlı görüşçüler, biz uşunu menen bugünkü Halmiyon mal bazarında çalışыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Oşqor kanalına katta elek bolsoңуздар, катталып коюңуздар.